Djuma ryamye kwa Hope. Dodo twerekeze muri mu matransfer agiye atandukanye. Ku munsi w'ejo hari inkuru twagarutseho ndi kumwe na Anta. Mu byukuri ni umusore witwa Ramadan. Uyu musore byavuzwe ko ari bwerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Rwose pe amakuru hari Rayon Sport imugereka amafaranga. Ramadan bizwi ko ari buve muri Etincelle yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Iyo operation kuntu yagenze rero Cedric. Vice President wa mbere wa Rayon Sport ari Rubavu rabizi. We yarazi yuko Ramadan ari Rubavu. Umugabo bitabayingana wo mushapu. Naho we yabimenye yuko Ramadan ari hehe imusanze. Uyu mugabo agiye kumwizanira. Biza kurangira isi Kigali ikubise GAPAPU n'ubundi ikipe ya Rayon Sport. Utazamu mwiza werekanye yuko yahetse ikipe ya Etincelle biza kurangira ikipe ya akina hagati mu kibuga hagati ariko nanatsinda biza kurangira rero yigire mu ikipe ya KIGALI kugura miliyoni zigeze kuri 7 akazajya ahembwa 500 mu gihe Rayon Sport yo yashakaga kumugura miliyoni 6 akazajya ahembwa 400. Aravuga ati rero ibyiza reka njya muri iriya kipe iri kumpereza agatubutse. Izanasohoka ni ikipe izanasohoka muri rusange. Yani ikipe izanasohoka muri rusange. Yo n'amatransfer agenda avugwa. Umunsi w'ejo wabonye inkuru ivuga ko basezera abakinyi 5 harimo Bakame Ortomare urumva abakinyi 5 bamaje gusezerera harimo Gigia harimo Gigia we wamaze kwigira muri Kiyovu Sport harimo Tumaine Titi aho nibo basore bamaje gusezera basezerere muri ino kipe ya Kigali. Ubona ko Kigali nyuma yuko abasore 5 harimo na Sud Abdara hamya yuko bari baraje kutsa imyungu nta kintu bigeze bafasha ino kipe ya Kigali yaba Ortomare Alexi yaba na Sud Abdara nago bigeze bafasha ino kipe ya Kigali ariko koza kubasezera muri rusange. Ariko ikindi kiri kuvuga nuko Fisto ngo atarasinye mu ikipe ya Kiyovu. No gutegeza tukareba gusa Nkinzingabo Fisto azakinira Kiyovu Sport nubwo AS Kigali komeza kugenda ivuga iti oya ariko uyu muwinga arakinira ikipe ya Kiyovu Sport byange bikunde arakinira Kiyovu Sport. Ya twerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Umutoza Masudi Djuma ku munsi w'ejo asesekara inaha mu Rwanda nyuma yuko yaravuye ku kibuga cy'indege hariya mu gihugu cy'u Burundi aho bita kuri Airport Melchior Ndadaye aje i Kigali rero kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho. Kuri uyu munsi araza kuba umutoza w'iyi kipe. Amasaha 24 barangiye yo kugira ngo abavuye aracyari mu kato hano ngaha Inyarutarama niho ari ariko nubwo ari mu kato wari akadirishya gafunguye ngo agenda atera akamo abwira abantu ngo kontra yanjye imezite uyu mukinnyi waramuzanye. Icyo nzi cyo nuko Masudi Djuma n'umutoza mwiza araza kwerekeza muri ikipe y'ubururu n'umweru ya Djuma Adinandi umwaka utaha ya Kiyovu. Jimise afana Kiyovu. Kiyovu bisigana amarange. Harimo abantu bisigana amarange muri rusange. Ikipe ya Rayon Sport rero bivugamo yuko nyuma yuko isinyishije Mico Juste kuri uyu munsi nta gihindutse dushobora kuza kubona Bayisengemera isinyiye. Nyuma yuko Masudi Djuma ashyira umukono ku masezerano. Bara basigaranye mu rubita Bayisenge mu defenseur ati tumuzana korane na Clement cyane ko urugwiro Herve yamaze kwerekeza muri AS Kigali ariko baracyafite baheto baracyaraho ngaho na Sotera naho urumva undi muntu Rayon Sport igomba gusinyisha ni rutayizamu mushya uvuye muri Kongo agomba kuza gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Amakuru arahari rutayizamu yageze i Kigali aciye ku y'ubutaka. Afana ba Rayon Sport muri tayari. Afana ba Rayon Sport ari tayari. Erika ari kumbwira ngo ku munsi w'ejo ngo bateye GAPAPU ngo ikipe ya Rayon Sport ngo basinyisha Ramadani. Ariko Rayon Sport nayo iraza kugukubita GAPAPU gukuramo umukinnyi. Mushya. Rayon Sport ubu ngubu ikintu kigezweho nyuma yuko score umuyobozi wabo aje nubwo ya mafaranga 60 batarayabaha ariko ngo ikintu bakoze umuyobozi wa Rayon Sport ngo yegereye babagabo bo ku ruhande nabwo ngo mwabagabo mwe nubone ko ikipe ari y'umuryango muze dufatanye tuyubake. Dodo reka ngushimire cyane. Reka ngushimire cyane. Emera araho Krema araho bafite nabandi
Reka ngushimire cyane, ibindi birambuye ni mu rukiko rw'imikino ku isaha y'isayine. Reka ngushimire nawe nakagaruka, ariko ibiganiro bya siporo byo birakomeza hano kuri Radio 10 ya Ten Preview naho ku munsi w'ejo. Ya mugenzi wacu Annette Mugabo ariyo mbonye no bisi rani designer ni bisi batwereke video wari batwereke video yiki ureme soza umuvandimwe Shema bari kumva ngenda manuka hasi ariko mikoro yangira kuvuga neza nta kibazo imeze neza. Muri rusange nibyo wagarukagaho muri beach volley iri kubera i Rubavu, nubundi mugenzi wacu Annette niho ari muri rusange, ariko nta kindi kiri kuvugwa ni tombora yabaye uyu munsi, na amakipe menshi cyane, ariko reka twigarukire ku Banyarwanda. Urabizi ko Abanyarwanda yatangiye ku munsi w'ejo ntago bakinnye kubera ko bakiriye, bagomba gutangira imikino uyu munsi. Harimo rero amakipe yacu abiri y'abahungu n'abiri y'abakobwa. Urabizi ko avuye muri beach volley n'ubundi hari muri Maroc. Couple ya mbere ya A igizwe n'umugabo bita Ntagengwa na Kavaro. Ikipe muri Maputo, ubwo ni muri Mozambique. Urumva muri Zimbabwe y'umugabo bita Shama na Mapfumo. Maputo ni muri Mozambique. Bagomba gukina n'ikipe yo muri Harare muri Zimbabwe. Couple yindi muri pool ya A, Abarusiya harimo umukobwa bita Kuvincha na abahungu, hanga ni mahungu, harimo bita Kuvinchka, bagomba gukina na couple y'umugabo bita Habanza Intwari na Yves Mutabazi. Iyi ni couple abo ni mu bahungu. None muri D urumva Jao Jara muri Gambia bagomba gukina n'Abanyamerika. None mu bakobwa uwo bita Benita na Claudine, aho ni mu bakobwa ku isaha y'isa 5:30 bagomba gukina n'abakobwa muri Lithuania. Ku isaha nanone y'isa 6:30 Nzayisenga na Munezero bagomba gukina n'abandi bakobwa bo muri uwo bita Maora na Baranika. Abo nibo bakobwa b'Abanyarwanda n'ubundi bagomba gukina Cedric. Niyo makupure turaza kuza kubibagiza no muri Zoom, turaza kumenya ukuntu resultat zabo zabaye muri rusange, ariko Abanyarwanda nuko nguko bagomba gukina muri rusange. Ari nako rero mu mikino ya Zone 5 hariya muri Kigali Arena, u Rwanda rumaze gukina imikino yarwo 3, rwatsinze imikino 2, rutsinda Sudani y'Epfo ndetse rutsinda na Kenya, mu gihe undi mukino rwawutsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Misiri yo yatsinze imikino yose uko ari 3. Dodos ku munsi w'ejo barakinaga, Misiri iza gutsinda, ariko nanone ku rundi ruhande u Rwanda 108 ariko na kipe ya Misiri isa nkaho ikintu rusha abandi n'ubwenge gutayiminga karto ya nyuma. Urumva ya karto ya nyuma, kuko ikipe ya Kenya yasaga nkaho muri karto ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu abantu babonaga ko Kenya iri burangize yarangiye utsinze. No ku munota wa nyuma kapiteni wabo yatsinze amanota 3 kandi baza gukora amafoti. Urumva, ariko umutoza wa Misiri aza kuza kumenya kwa time out, ye azikoresha neza. Ku mutoza w'ikipe y'igihugu ya Egypt aza kuza kumutsinda amurusha amanota ageze kuri 2. Ku ruhande rw'u Rwanda ku munsi rwitwaye neza amanota 35 rwabashije gutsinda 52. Urumva babashije kuza gutsinda abasore nk'abakobwa nk'aba Hope, baza kuza kwitwara neza. Urumva yuko uyu munsi ni ikiruhuko, bagomba gukomeza muri weekend kuko izasozwa kuri iki cyumweru. Ndi gufana Thierry Money Henderson, umukinnyi w'u Rwanda rwose ndamufana cyane. Jimmy nawe yarambwiye ngo aramwemera kubi. Jimmy aryamye kwa Hope. Dodo twerekeze mu matransfer agiye atandukanye. Ku munsi w'ejo hari inkuru twagarutseho ndi kumwe na Anta. Mu by'ukuri ni umusore witwa Ramadan. Uyu musore byavuzwe ko ari bwerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Rwose pe amakuru hari Rayon Sport imugereka amafaranga. Ramadan bizwi ko ari buve muri Etincelle yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Iyo operation kuntu yagenze rero Cedric, Vice President wa mbere wa Rayon Sport ari Rubavu rabizi. We yarazi yuko Ramadan ari Rubavu. Umugabo bita Bayingana w'umushapu naho we yabimenye yuko Ramadan ari hehe i Musanze. Uyu mugabo agiye kumwizanira, biza kurangira Kigali ikubise GAPAPU n'ubundi ikipe ya Rayon Sport.
rutayizamu mwiza werekanye yuko yahetse ikipe ya Etincelle biza kurangira ikipe akina hagati mu kibuga hagati ariko nanatsinda biza kurangira rero yigire mu ikipe ya ISDO Kigali kugura miliyoni zigeze kuri 7 akazajya ahembwa 500,000 mu gihe Rayon Sport yo yashakaga kumugura miliyoni 6 akazajya ahembwa 400,000. Aravuga ati rero ibyiza reka njya muri iriya kipe iri kumpereza gatobotse n'ikipe izanasohoka muri rusange ya n'ikipe izanasohoka muri rusange yo n'amatransfer agenda avugwa ku munsi w'ejo wabonye inkuru ivuga ko basezera abakinnyi 5 harimo Bakame Ortomare urumva abakinnyi 5 bamaje gusezerera harimo Gigia harimo Tumaine bamaze kwigira muri Kiyovu Sport harimo Tumaine Titi aho nibo basore bamaje basezerere muri ino kipe ya ISDO Kigali. Ubona ko ISDO Kigali nyuma yuko abasore 5 harimo na Sud Abdara hamya yuko bari baraje koti imyungu nta kintu bigeze bafasha ino kipe ya ISDO Kigali yaba Ortomare Alexi yaba na Sud Abdara nago bigeze bafasha ino kipe ya ISDO Kigali ko kuza kubasezera muri rusange. Ariko ikindi kiri kuvuga nuko Fisto ngo atarasinye mu ikipe ya Kiyovu nubwo tageza tukareba gusa Nkinzingabo Fisto azakinira Kiyovu Sport nubwo AS Kigali komeza kugenda ivuga iti oya ariko uyu muwinga arakinira ikipe ya Kiyovu Sport byange bikunde arakinira Kiyovu Sport. Twerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Umutoza Masudi Djuma ku munsi w'ejo asesekara inaha mu Rwanda nyuma yuko yaravuye ku kibuga cy'indege hariya mu gihugu cy'u Burundi aho bita kuri Airport Melchior Ndadaye aje i Kigali rero kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho kuri uyu munsi araza kuba umutoza w'iyi kipe. Amasaha 24 barangiye yo kugira ngo abavuye aracyari mu kato hano ngaha Inyarutarama niho ari ariko nubwo ari mu kato wari akadirishya gafunguye ngo agenda atera akamo abwira abantu ngo kontra yanjye imezite uyu mukinnyi waramuzanye icyo nzi cyo nuko Masudi Djuma n'umutoza mwiza araza kwerekeza muri ikipe y'ubururu n'umweru ikipe ya Djuma Dinandi umwaka utaha ya Kiyovu. Iby'imise afana Kiyovu Kiyovu bisiga n'amarange harimo abantu bisiga n'amarange muri rusange. Ikipe ya Rayon Sport rero bivugamo yuko nyuma yuko isinyishije Mico Justin kuri uyu munsi nta gihindutse dushobora kuza kubona Bayisengemera isinyiye nyuma yuko Masudi Djuma ashyira umukono ku masezerano barabasigaranye mu rubita Bayisenge umudefenseur ati tumuzana korane na Clement cyane ko urugwiro Herve yamaze kwerekeza muri AS Kigali ariko baracyafite baheto baracyaraho ngaho na Sotera urumva undi muntu Rayon Sport igomba gusinyisha ni rutayizamu mushya uvuye muri Kongo agomba kuza gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Amakuru arahari rutayizamu yageze i Kigali aciye kuri butaka. Afana ba Rayon Sport muri tayari Erika ari kumbwira ngo ku munsi w'ejo ngo bateye GAPAPU ngo ikipe ya Rayon Sport ngo basinyisha Ramadhani ariko Rayon Sport nayo iraza kugukubita GAPAPU gukuramo umukinnyi mushya. Rayon Sport ubu ngubu ikintu kigezweho nyuma yuko Skol umuyobozi wabo aje nubwo ya mafaranga 60 batarayabaha ariko ngo ikintu bakoze umuyobozi wa Rayon Sport ngo yegereye babagabo bo ku ruhande nabwo ngo mwabagabo mwe nubone ko ikipe ari y'umuryango muze dufatanye tuyubake. Dodo reka ngushimire cyane reka ngushimire cyane Emera araho Clement araho bafite nabandi reka ngushimire cyane. Ibindi birambuye ni mu rukiko rw'imikino ku isaha 4. Reka ngushimire nawe nakagaruka ariko ibiganiro bya siporo byo birakomeza hano gakora Radio 10 ya 10 preview nawo ku munsi w'ejo.